Виктор Степанов. Паян петем тенчери поэзии куня. Шавнамай пере хальхич вашхалах поэчим лепурны касакландарче. Юрий Семендер тивишликанова духны щичи жулынде. Вадаршулутла яла в журналынте предакторинче члене савыч халах юрацы ешинна шершер юра авторе. Вал композитор зембе перлес юиты зембе ораторий земте черна. Музыка камичипе оперы либреттыйте балетта хайлана. Семендерсен келінден шин тадылма білмес. Раиса Максимовна чейверетсегна дырать. Тарават тебелге вара искусство жінден калажу бұшланать. Чевашхалық поэдия ширып күндергебе бұрынатмен. Ирхине улдасы хитре дырать. Ядарлы хускану земдывать. Абатланных үшін ширмаларать. Шулла пахча ішіне худшынать. Анжақ калемзір пәр гунда иртмес. Шагынбек күндергебе вал савыземзір бұшне юлашке вғытра. Иге поэма хайлана. Композитор зембешін юрысем ширна. Күнне персовада бұлен шыршаламасан, хам умра, хам айба генебек туядып. Абатчымен бет анахвал детсемендер. Совет апхарығышын тірслевзір, аласыр юлна поэзи бірге совы шапла галать. Паян хекун пишетленсе туғақан кінегесім, шываш литературин паянхи шайне балыртмашы десе пұжытлады. Кларагане клараят, кларайманны кларемаш, шанбада хал книги издатель свисем клараган хайлавзем бізім чываш литературин паянхи шайне балыртаймаш, чын шайне. Еврланса шетне самаха шүйдег жарма білні, ашылы пуримбеде пәрзелхе тұпма бұлдарны семендере ялам болуш сабыны еккен. Вадыр жулытла ялав журналынте редакторынде юлмада шак пахалық ақ майбаныдыр. Патшалық пугани жинделарны жүхнеде шишімбе келеген двада ергеліксіне шырзахума бұғыт тубаяттым детвал. Паянхи булаган ученхилле сывыла романба келенселара шынақмарине шудайлесе, халитларах рубайы хайлать. Кенегізем де шине-шинех тұқсадырайшы. Анжақ укшалла. Чаваш поэзия питах тем чухлите калана пиде вайла поэзия, шухш поэзия, туим поэзия, ос шешмар, шак туим дегенни, туим бала оса перлештерзе шапла малла юхраган, чинна вайбараган, чинна шухшлаттараган, тембір жүшне чуна ыраттараган, тембірен хадылма хистеген вайхват пуррине потом сатыратып чаваш поэзиинчи лайх ябалазинчи. Чаваш еңгіларым вали Марина Корягина